Haleluya. Nisikilize vizuri sana mwanangu. Utatoka leo umebeba kitu. Haleluya. Utatoka leo umebeba kitu. Naamini kabisa. Utatoka leo umebeba kitu. Amen. Sio msomaji sana wa Biblia. Yaani sio mpenzi wa kusoma Biblia. Sema hivi. Usilewe na nabii zitakazo kuchelewesha. Kulewa. Usilewe na nabii zitakazo kuchelewesha. Usilewe na unabii utakao kuchelewesha. Usilewe na unabii au nabii zinazotolewa ambazo zitakuchelewesha. Kuna watu wengi mko mahali hapa au popote pale ulipo unaponisikiliza, wamekuambia nabii mbalimbali, wamekutamkia unabii mbalimbali, lakini hadi leo hazijatimia. Na wengine walisema mwaka huu kwako kitatokea 1, 2, 3, lakini hakijatokea. Wakati mwingine umesikiliza kwenye mitandao ya kijamii, kwenye television, ukaupokea unabii wa mhubiri fulani, nabii fulani anayetoa huo unabii, ukasema huu utimie na kwangu, lakini haujatimia. Hizo zinaitwa ni nabii za kukuchelewesha. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Unanielewa vizuri? Unanielewa vizuri? Tuko kwenye msimu au kwenye nyakati ambazo wahubiri wengi duniani kote wana mihemko ya kuupokea mwaka. Wana mhemko wa kuupokea mwaka. Hata asiyekuwa nabii atakwambia na kutabiria mwaka ujao kitatokea hivi. Kwa lazima uwe makini sana kwenye hizi nabii zinazotolewa kwenye nyakati hizi tulizo. Sio kwamba napinga nabii zinazotolewa. Lazima na wewe ujipime ndani yako na Mungu uliye nao na maisha yako ya kiroho unayoishi. Lazima ujipime na huo unabii unaotolewa. Sio kila unabii upokee. Sio kila unabii utakuhusu wewe. Wengi tunapenda kutabiriwa. Ndio maana sasa hivi kila nabii anayesimama atasema naona mwaka 2026 kuna jambo kwenye maisha yako linaenda kutokea, au utajenga nyumba, au utafanya hiki, au utafanya hiki. Wanatamka hizo nabii nyingi. Haleluya. Usilewe na nabii zinazochelewesha. Usilewe na nabii zinazochelewesha.